ҳаёт дар сайёраи мо фақат баъд аз он рӯ ба инкишоф наҳод, ки дар стратосфера қабати озон ташаккул ёфт. қабате ки тамоми мавҷудоти рӯи заминро аз таъсири ҳалокатовари рӯшноии бениҳоят баланди офтоб муҳофизат менамояд. яъне озон муҳимтарин пардаи осмониест, ки барои ҳаёти босуботи на танҳо инсон, балки тамоми мавҷудоти рӯи заминӣ кӯмак мерасонад. Пардаи озон ин оксиген 3 ҳаст. Молекулаи оксиген 3. ин молекулаи оксиген 3 дар обам аст, дар ҳама ҷо аст, бисёр миқдори кам вуҷуд дорад. лекин вай пайдо мешаваду ба осмон мебарояд дар як баландии муайян. аслан ӯ ин хел як қабати тунук нест. якчанд километр аст ҳамун молекуло дар атмосфера ҷойгир шуда истодаанд. лекин мо физико уна мегем ки ҷамъ мекунем, мегем анаминҷа 1 сантиметр, инҷа 1 миллиметр ғавсиш. лекин уна ҳамун чанд километра мо меёрем молекуларо наздик мекунем. ин назариявии ҳисобкунии зичии ҳамун азон дар атмосфера. ана ҳамун зичи агар кам шавад дар гиҷое, айхел дар унҷа вуҷуд дора ҳамун молекулаҳо. неки анамун зичиш дар ҳамун баландии муайян зичии ҳамун оксиген 3 тағйир ёфта меистад. агар вай доимӣ бошад, барои мо ин беҳтарин аст. тавре гуфтем, ҳаёт дар замин аз он ҳисоб вуҷуд дорад, ки он аз нурҳои кайҳонӣ ҳифз шудааст ва ин муҳофизатро қабати стратосфераи аз он таъмин мекунад. массаи асосии он дар атмосфера дар баландии аз 10 то 50 километр ҷойгир аст. озон мавҷҳои кӯтоҳи ҷанбаи офтобро маҳв карда, нурҳои ултрабунафшро ба замин гузашта намегузорад. ҳамзамон гармии ҷудошударо ба кайҳон равона месозад. ҳамчунин қабати озон баландшавии ҳароратро низ дар замин монеъ мешавад. озони тропосферӣ барои тоза кардани атмосфера кӯмак мерасонад. он қодир аст ки моддаҳои зараровари кимиёвиро ба монанди метан ва оксиди азотро ба пайвастагиҳои барои муҳит безарар табдил диҳад. агар қабати озон намебуд, имконияти ҳаёт дар рӯи замин зери суол буд. чунки ҳамаи растаниҳо месӯхтанд. ултрафиолет бисёр энергияи баланд дорад. мо ҳамон энергияе ки ба чашм мебинем, рӯшноӣ ном додаем, ҳамун рӯшноӣ барои мо муфид аст. аз он нуре ки мо мебинем, ба ғайр аз он ҳаст инфрасурх, ҳаст ултрабунавш. инфрасурх ҳам зарар надорад, вай қабати атмосферӣ ва заминро гарм мекунад. ултрафиолет бошад, миқдори камаш албатта фоида дорад. ҳатто мо махсус дар офтоб истода пӯсти худро сиёҳ мекунем. он таъсири ҳамун нурҳои ултрабунафш аст. лекин миқдори зиёди он метавонад заминро ба биёбон табдил диҳад. Тропосфера ва стратосфера ҷойгир шудааст. агар ба фазо нигоҳ кунем, тропосфера баландиҳои то 10 километр агар дар бар гирад, стратосфера баландиҳои аз 10 то 50 километр дар бар мегирад ва дар байни ҳарду ин қабатҳо қабати озони ҳаво мавҷуд мебошад, ки нурҳои ултрабунафши ҳаворо қисман фурӯ бурда ба ҳаво инъикос менамояд ва ворид шудани нурҳои ултрабунафши офтобро ба рӯи замин қисман кам менамояд. тадқиқотҳо нишон доданд, ки миқдори озони атмосфераи замин дар фазо ва вақт доим тағйир ёфта меистад. тағйирёбии тадриҷии озон дар 10 сол 1-2% ташкил медиҳад. олимон муқаррар намуданд, ки дар қатори омилҳои физикию географӣ дар атмосфера вуҷуд доштани миқдори зиёди фреонҳо, хлорфтор карбонҳо яке аз омилҳои асосии вайронсозии қабати озон ба ҳисоб меравад. фреонҳо ба қабати болоии атмосфера баромада дучори таҷзияи фотохимиявӣ мегарданд ва оксиди хлорро ҳосил мекунанд, ки он озонро бо суръат вайрон мекунад. тибқи ҳисобҳо айни ҳол дар тамоми ҷаҳон зиёда аз 2 миллион тонна моддаҳои вайронкунандаи озон истеҳсол карда мешавад. моддаҳое ки қабати озонро вайрон менамоянд, ки дар таркибашон гидрохлорфтор карбонҳоро доранд, ҳангоми ихроҷ шуданашон аз он сабаб ки онҳо
дорои зичии кам мебошанд, бухоршаванда мебошанд ва ҳамчун реагенти сардкунанда ҳисоб мешаванд. ҳангоми бухор шуда ба қисми болои атмосфера рафтанашон аз ҳисоби бандҳои хлор ва дигар галогенҳо ба монанди бром, фтор, оксигене ки дар қабати ҳаво муайян аст, оксигени қабати ҳаворо шикаста ба худашон пайваст менамоянд ва дар натиҷа озони О3 ҳаво ба О2 бадал дода дар натиҷа оксидҳои хлор ё оксидҳои бром ё оксидҳои фтор низ ҳосил мешавад. тадқиқотҳо илмӣ нишон доданд ки баъзе молекулае ки мо ихроҷ мекунем дар истеҳсолот, махсусан масалан фреон, барое ки дар яхдонҳо истифода бурда мешуд, амон фреон ҳам метавонад молекулаҳои аз онро осеб расонад ва онҳоро кам кунад. дар оянда дигар молекулаҳои дигарам ки мо дар вақти истеҳсолот ихроҷ мекунем муайян карда шуданд ва як конвенсияи умумии ҷаҳонӣ қабул карда шуд барои ҳифз намудани қабати азонӣ. ва ин конвенсия то имрӯз амал карда истодааст ва дар ҳамаи мамлакатҳо барои пешгирӣ кардани камшавии қабати азон чораҳои зарурӣ дида истодаанд. ба андешаи коршиносони соҳа омӯхтани вазъу ҳолати атмосфера ва пардаи озон барои ҳар як кишвар зарурист то муайян гардад ки вазъи ҳолати атмосфера ва ҳамчунин қабати озон дар кадом ҳол аст. замин ин организми зинда аст. ҳар як тағйироте ки дар як гӯша ба амал меояд метавонад дар дигар канори замин таъсири худро бирасонад. инро дар таҷрибаҳо муайян кардаанд. барои ҳамин ҳам омӯхтани ҳолати атмосфера ин як бисёр вазифаи муҳим аст. дар Тоҷикистон ҳам ин масъала хеле хуб ба роҳ монда шудааст. мо қабати атмосфериро то баландиҳои муайян мутахассисони мо меомӯзанд. мо лабораторияи физика атмосфера дорем ва омӯзиши ҳамин қабатҳои атмосферӣ дар институти физика техника ҳам ба роҳ монда шудааст. олимон муайян карданд ки тунук шудани қабати озон ба паст шудани сифати ҳаво оварда мерасонад ки дар натиҷа ба ҳаёти мавҷудоти зинда таъсири манфӣ расонида афзоиши набототро паст мегардонад. ҳамчунин ба саломатии инсон зарар расонида яке аз омили тағйирёбии иқлим мегардад. дар ҳолати коҳиш ёфтани консентратсияи озон дар ҳаво сурохиҳои озонӣ пайдо мегардад. мавҷудияти ҳамун сурохиҳоро дар атмосфера дар бисёр қисмҳои кураи замин ба қайд гирифта буданд ва як сурохии калонтарин дар Антарктида буд. дар Антарктида сурохии аз ҳама калон буд ки бо мурури замон вай тадқиқотҳои ҳамин 20 соли охир нишон доданд ки вай баъзе вақт калон мешавад, баъзе вақт хурд мешавад. яъне ки ин як ҳодисаи табиӣ ҳам ҳаст. барои барқароршавии ин сурохие ки мо дар назар дорем ки дар қутбҳои шимолу ҷануби кураи замин аст, бо тадриҷ сол ба сол кам карда мо метавонем ин муҳитро барқарор намоем. аслан оне ки дар Антарктида ҳаст ба ҳамун сатҳе таъсир мерасонад ки зери ҳамун сурохӣ аст. лекин дар дигар қисмҳои заминам дар атмосфера ҳамин хел сурохиҳои на чандон калон, он бисёр калон буд. калон пайдо мешаванд. ин метавонад зарар расонад ба минтақаҳое ки мардум зиндагӣ мекунад, унҷа зироат мекоранд, дарахту ҷангалзор аст. ба онҳо зарар расонданашон мумкин. агар дар унҷо сурохҳои калон пайдо шавад, ба хоҷагии халқ ҳам зарари зиёд расонданаш мумкин. барои ҳамин ҳам дар ин самт тадқиқотҳо бурда истодаанд ки агар пайдо шавад чӣ илоҷ кардан дар кор, чӣ гуна миқдори аз онро дар атмосфера зиёд кардан. ин хел тадқиқотҳо ҳам бурда истодаанд.
در جای سرخی‌های اوزونی کنسنتراسیای اوزون کم گردیده، در نتیجه افکنشات نورهای اولترابنفش زیاد می‌شود که به حیات انسان خلل وارد می‌سازد. ولی ما اثبات کردند که در نتیجه افزایش سرخی‌های اوزونی تا 1% باعث تا 3-6% افزایش یافتن بیماری‌های سرطانی پوست می‌گردد. به اندیشه طبیبی بیماری‌های چشم، بهرام شایف شبکه‌های چشم انسان نیز می‌تواند از خرابشوی پرده اوزون اتمسفر ضرری جدی بیند. از روی ساخت آناتومی سیبک چشم از 7 قبط عبارت میباشد که در هر یک قبط چشم قابلیتی قبول نمودن نور معین رو در خود دارند. وقتی که این نورهایی که موافق معیار باید به چشم وارد گردند، در حالت ویران گردیدن پرده قبط اوزون هوا و بلند گردیدن سرعت افکنشات نورها، قابلیتی از حد زیاد نورها با چشم وارد میگردند که در نتیجه باعث آسیب گرفتن قبط‌های چشم میگردند. در وقتی آسیب گرفتن قسم بیرونی چشم، یعنی که ملتهمه، سرخشوی چشم ها با مشاهده میرسند. اینچنین ورم کردن پرده لعابی چشم که ملتهمه میگویند، در اینجا از سبب بسیار بودن رگ‌های خونگرد به نهایت سرخشوی چشم، سوزش، خارش بعضا در چشم مشاهده میشود. به اندیشه او خرابشوی پرده اوزون نه تنها باعث اوج بیماری‌های چشم بلکه یک قطار بیماری‌های دیگر از قبیل بیماری‌های پوست، راه‌های نفس و دیگرها می‌گردد. در حالت به قبط قرنیه تاثیر رساندن نورها، در وقتی به عمل آوردن ورمشوی قبط قرنیه در بیماران در خود حسی جسمی بیگانه را مشاهده میکنند، گویا که در چشم یگان جسمی بیگانه افتیده است و از سببی که قبط قرنیه به نهایت حساس می باشد، در اینجا بعضا سرخشوی، سوزش یا اینکه خارش باز علامت های دیگر، یعنی که ترسیدن چشم از منبع روشنایی، شوریدن آب چشم، یعنی که در نتیجه حساسیت بلند سکرت، یعنی که جداشوی مایع چشم زیاد میگردد و آبروی چشم مشاهده می شود. اینچنین شخصانی که در این بیماری گرفتار می شوند، آنها هنگام به بیرون برآمدن چشم را گشودن نمیتوانند، از تاثیر کم روشنایی چشم پوشیده می شود به طور رفلکتوری. و از این ناگواری دیگر، در نتیجه خرابشوی این قبط حیاتاً مهم تیزانیدن سرعت گرمشوی گلوبالی سیاره می باشد. ابراز می دارند کارشناسان ساحه. از این رو کم کردن پرتافت ماده‌های تاثیررسان از جانب استفاده برندگان ماده‌های مذکور مسئولیت جدی را تقاضا می‌نماید. در حالت ویران شدن قبط اوزون، بغیر از بگیم که تاثیر نورهای اولترابنفش که به روی زمین میافتد و تغییریابی هم اقلیم، آبشوی پیریخ‌ها و به سلامتی انسان‌ها تاثیر نامطلوب میرساند. تغییریابی اقلیم این هم یک حادثه بسیار مرکب است و شرط‌های خودش دارد. اکثرا اقلیم ما از آفتاب وابسته است. حادثه‌هایی که در داخل آفتاب به وجود می‌آیند بیشتر وابسته است و البته در قطار دیگر تاثیرها اولترابنفشی که از آفتاب می‌آید اون هم هر دفعه زیاد می‌شود و البته تاثیر اون اگر قبط اوزونی نباشد، تاثیر قوه‌ها، انرژی‌هایی که از آفتاب به زمین، ذره‌هایی که می‌آیند، تاثیر اونها زیاد می‌شود و اقلیم البته تغییر می‌یابد. به حساب کارشناسان از هر یک اتم خلور میتواند 1000 مولکولای اوزون نیست گردد و اگر اینجا به طور خیلی ساده حساب کنیم که در دوام 24 ساعت یک شبانه روز در سرتاسر سیاره به حساب پسترین یک اتم خلور به اتمسفر پرتافته شود و 1000 مولکولای اوزون نیست گردد، پس وای بر حال قبطی حیاتاً مهم اتمسفر که وضع و حالتش چگونه خواهد شد.
سر کرده از قرن 19 و 20 عاید پیشگیری و کم کردن پرتافت ماده‌های تاثیررسان به قبط اوزون در سرتاسر سیاره توجه زیاد روانه گشت. یکی از چنین چاره‌بینی‌ها کنونسیون وین است. کنونسیون وین درباره حفظ قبط اوزون و پروتکل مونرئال عاید به ماده‌های ویران کننده قبط اوزون نمونه امیدبخش همکاری‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که در تمام سیاره فعالیت و پرتافت ماده‌های خلل‌رسان را از جانب استفاده برندگان به تنظیم می‌دارد. جمهوری تاجیکستان مطابق قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1997 تحت رقم 576 پروتکل مونرئال را به تصویب رسانید و همچنین سال 2009 با الهه‌های کپنهاگن، مونرئال و پکین پروتکل مونرئال را عاید به ماده‌های ویران کننده قبط اوزون تحت رقم 1279 الهه نمود. با قرار اسامبلی گنرالی سازمان ملل متحد کمیسیا درباره حفظ قبط اوزون قبول کرده شد و بعدا سال 1987 از جانب 46 کشورهای دنیا پروتکل مونرئال درباره ماده ویران کننده قبط اوزون قبول گردید و تا این جانب از جانب 196 دولت‌های دنیا با درک نمودن ماهیت مسئله این کنونسیا جانبداری گردید و به امضا رسانده شده است. باید قید کرد که در دایره این سازشنامه ها یعنی شرطنامه های گلوبالی چاره‌بینی های زیاد پیش بینی گردیدند که برای به تنظیم درآوردن استفاده ماده ویران کننده قبط اوزون و حفظ کره زمین از تاثیر نورهای اولترابنفشی آفتاب نگرانیده شدند. ضرورت از اون عبارت است که استحصال این ماده ها رو کم نمودن لازم است و استفاده آنها را از آن جمله باید کم نمود. به این خاطر از 400 زیاده از 400 عدد نامگوی ماده هایی که در ترکیبشون این پیوستگی های GFFO رو دارا میباشند تا 150 عدد نمونهشون برای استفاده اجازت داده شده است. باقی مانده آنها ممنوع گردانیده برای استفاده منع کرده شدند. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قراری داخلدار درباره تطبیق کنونسیون وین درباره حفظ قبط اوزون و پروتکل مونرئال درباره ماده ویران کننده قبط اوزون قبول گردیده است. همچنین در دایره چاره‌بینی ها برنامه ملی دولتی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. غیر از این در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست طلبات حفظ قبط اوزون داخل کرده شدند. مثلا در قانون حفظ محیط زیست، در قانون درباره حفظ هوای اتمسفر، در قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامدهی به بعضی نمادهای فعالیت، یعنی در جمهوری تاجیکستان استفاده برندگانی ماده ویران کننده قبط اوزون باید که در اساس اجازتنامه فعالیت نمایند و مقام وکالتدار دولتی در جمهوری تاجیکستان عاید به دادن اجازتنامه ها عاید به استفاده ماده ویران کننده قبط اوزون این کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است. اکنون ما پیشگیری کردن امکانیت محدود دارد آدم، لیکن ما میتوانیم آن را زیاد نکنیم. یعنی باید که عملی که ما اجرا میکنیم، علم و تکنولوژی حاضر خیلی رواج یافته است، ماده های بسیار را ما صنعی استحصال میکنیم، بعضی از آنها با این قبط از آن تاثیر را نیست کردن امکانیت دارند. اما ما باید کوشش کنیم که از همون ماده ها استفاده نبریم. مثلا استحصال وی محدود کرده شود، استفاده آن، انتقال آن از یک دولت به دولت منع کرده شود. این خیلی قاعده ها هست در مقیاس جهانی و اصلا حاضر عملی کرده می شوند. نظارت در این ساحه هست. ما می توانیم تأثیر منفی نرسانیم اگر امکانیت اداره کردن هم نداشته باشیم. از نگاه کارشناسان ما قبط اوزون فضای اتمسفری تاجیکستان کاملا سالم است.
вале ин маънои онро надорад ки масъаларо ҷиддӣ нагирифт. Аз ин рӯ зарур аст ки ҳама гуна корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолияти худро бо истифода аз технологияи навин ба роҳ монанд, мегӯянд коршиносон. атмосфераи мо хеле мураккаб аст, қабатҳои гуногун дорад ва ҳар як қабат як вазифаи худро дорад барои нигоҳ доштани ҳаёт дар рӯи замин. Ин бисёр чизи аҷиб аст ки аз офтоб ба ғайр аз ҳамун нурҳои ултрабунавш зарҳои бисёр меоянд, майдонҳои электромагнитии бисёр пурқувват меоянд. Замин барои ҳимояи ҳамаи онҳо, ҳимояи ҳаёт як имконияти ҳимояро дорад. Замин ҳимоя мекунад худро аз он таъсирҳо, аз он қувваҳое ки аз офтоб ва аз кайҳон меоянд. худи атмосфераи замин як структураи аҷибе дорад ки аз бисёр офатҳо моро нигоҳ медорад. аз он хотир ин масъала проблемаи глобалӣ ҳисобида мешавад ки истифодабарандагони моддаҳои вайронкунандаи қабати озон дар тамоми кураи ҷаҳон паҳн шудагӣ ҳастанд ва ҳар як истифодабарандаи ин моддаҳо бо хости дили худаш масалан гирем аз тамоми намуди гуногунии ин моддаҳо истифода бурда ҳангоми истифодаи он талаботҳое ки барои истифодаи самараноки он пешбинӣ шудааст метавонад риоя накунанд. аз ин хотир барои риоя гардидани талаботҳо ки он талаботҳо аз иҷрои корҳои махсус иборат аст, бояд ки амалӣ карда шаванд. бахусус вақте ки системаҳои сардкунанда дар дохилашон ин гуна реагентҳои сардкунанда доранд, ҳангоми масалан гирем корношоям гардиданашон ба таъмир ки дучор мегарданд, ҳангоми таъмир бояд моддаҳое ки дар таркибашон ҳаст бояд ба ҳавои кушод сар дода нашавад. ба воситаи таҷҳизотҳои махсус ин реагентҳо гирифта шуда бо nom процесси рециклинг, яъне барқароршавиро гузаронида зинав дар ҳамун система бояд ки аз нав бояд истифода гардад. агарчи дар кишвари мо моддаҳои вайронкунандаи озон истеҳсол намешавад, вале истифодаи чунин моддаҳо дар кондисионерҳо ва яхдонҳо сурат мегирад. бо мақсади худсарона ивази моддаҳои вайронкунандаи озон дар ҷумҳурӣ ва ба фазои атмосферӣ напартофтани онҳо дар кишвар корбарони ниҳодҳои ваколадор кор мебаранд. тибқи омор соли 2019 дар кишвар 7900 килограмм моддаҳои вайронкунандаи озон аз ҷониби корбарон аз нав барқарор карда шуда ба истифода дода шуданд. ин маънои онро дорад ки давоми соли 2019 дар ҷумҳурӣ ҳамин миқдор атмосфера аз моддаҳои вайронкунандаи озон эмин нигоҳ дошта шудааст. аҷибаш ин аст ки тоҷикистон дар истеҳсолоти анамун газҳои зараровара надорем. умуман дар бораи масалан истихроҷи нафту газ ки дигар мамлакатҳо доранд бисёр таъсири зиёд ба муҳити зист мерасонанд, тоҷикистон надорад. мо бисёр кам ихроҷ мекунем. дар осиёи миёна мо аз ҳама камтарин ихроҷ мекунем. ночиз аст истихроҷе ки тоҷикистон мекунад. лекин мо наметунем бепарво бошем ки мо истихроҷ намекунем, чунки атмосфера ин курраи заминро дар бар мегирад ва чӣ тағйироте ки дар як нуқта бираса ӯ паҳн мешавад ба тамоми ҷо ва таъсири ӯ ба тоҷикистон боз зиёдтар аст, чунки минтақаҳои кӯҳистон бисёр ҳассос ҳастанд ба ҳамин тағйирёбиҳое ки пайдо мешаванд ва барои ҳаминам дар миқёси ҷаҳон тоҷикистон як мамлакати бисёр ба анамин тағйироти иқлим, тағйирёбии иқлим ва дигар ҳодисаҳо хеле ҳассос дониста шудааст ва аз ташкилотҳои байналмилалӣ ба Тоҷикистон кӯмаки муайянро расонда истоданд ва дар оянда ин кӯмакҳо зиёдтар хоҳанд шуд, то ин ки мо худро аз ҳамун тағйироте ки мо накардем, аз берун ба мо ворид шудааст, мо худро муҳофизат карда тонем ё ин ки ба он мутобиқ шавем. дар Тоҷикистон мутобиқшавӣ ба ҳамун тағйиротҳое ки дар олам рӯй дода истодаанд, ҳамин хел барномаҳо бештар дастгирӣ карда мешавад.
дилхо мушкилоти экологӣ хоси як минтақа ва ё як кишвар нест, зеро бо дар назардошти оне ки иқлим атмосфера сарҳад надорад, муаммоҳои экологӣ глобалӣ дониста мешаванд. агарчи моддаҳои вайронкунандаи хабати озон аз ҷониби кишварҳои пуриқтидор ба фазо партофта мешавад, дар ҳар сурат барои пешгирӣ ҳама кишвару ниҳодҳои ҷаҳонӣ муаззафанд, зеро тавре ба такрор гуфтем солимии қабати озони атмосфера ба солимии олами набототу ҳайвонот ва зиндагии мо инсонҳо вобастагии зич дорад.